Ndabasuhuje kandi mbaye ikaze ku muyoboro wacu wa YouTube ku Isoko TV. Kuva tariki 15 Kanama kugeza tariki ya 30 Nyakanga 2018, bimwe mu byasigaye bya Mutagatifu Teresa w'Umwana Yezu byageze mu Rwanda. Ni nako ibaruwa y'Abepiskopi Gatolika mu Rwanda yabigaragazaga. Mutagatifu Teresa w'Umwana Yezu, umwe mu bahanga ba Kiliziya bita mu ndimi z'amahanga Docteur de l'Église. Mutagatifu Teresa w'Umwana Yezu yari umubikira w'umuryango w'Abakarumelita wahitwa Élysée mu gihugu cy'Ubufaransa. Yavutse mu mwaka w'1873, avukira ahitwa Alesson muri iki gihugu cy'Ubufaransa. Yitaba Imana mu mwaka w'1897 afite imyaka 24 gusa y'amavuko. Abepiskopi Gatolika bo mu Rwanda basobanura ko Teresa w'Umwana Yezu yaje mu Rwanda kwibutsa umuhamagaro wa mbere w'Abakristo ari wo w'ubutagatifu no kubigisha inzira y'ingufi yo kubugeraho. Aba bepiskopi Gatolika bo mu Rwanda kandi basobanura ko yaje guhishurira Abakristo ibanga rikomeye ryo kumenya no gukunda Kiliziya n'ubutumwa bw'ibanze bahuriyeho nk'abana bayo. Kiliziya Gatolika yemera ko Teresa w'Umwana Yezu ari umutagatifu ufite ubuhanga bw'umwimerere Abakristo bashobora kwigiraho guhuza urukundo rw'Imana n'urwa bagenzi babo. Ibi bikagaragarira mu mvugo ye aho yagize ati: nasobanukiwe ko urukundo mfitiye abavandimwe banjye b'ababikira rucagase. Nabonye ko ntabakunda nk'uko Imana ibakunda. Noneho numva neza ko urukundo nyakuri rwa kivandimwe ari urutuma umuntu yihanganira amafuti y'abandi, ntaganzwe na busa n'intege nke zabo, ahubwo agafashwa n'udukorwa duto twiza umuntu abona bakora. Ariko cyane cyane numvise ko urukundo rwa kivandimwe rutagomba na rimwe kugumya gupfukiranwa mu ndiba z'umutima. Abepiskopi Gatolika bo mu Rwanda kandi bakomeje bavuga ko Abakristo Gatolika bo mu Rwanda bagomba kumwigiraho kutagamburuzwa n'inabi iyo ari yo yose no kudacibwa intege n'ububabare bwabo mu rugamba rw'urukundo. Mutagatifu Teresa w'Umwana Yezu ni umwe mu batagatifu bakundwa cyane ku isi kandi yiyambazwa n'abatari bake. Papa Yohani Paulo wa II yashyize Teresa w'Umwana Yezu mu barimu ba Kiliziya Docteur de l'Église nk'uko twabivuze dutangira. Yatangaje ko Teresa w'Umwana Yezu ari we mwarimu wa Kiliziya muto cyane mu bandi. Yongeraho ko ari umwarimu ukwiye muri ibi bihe byacu, ibihe binyoteye ijambo ry'Imana rizima kandi rya ngombwa, ibihe by'ubuhamya bw'ubutwari kandi byizewe. Uyu mutagatifu Teresa w'Umwana Yezu wasuye u Rwanda akamara mu Rwanda kirya gihe cyose twavuze. Ese ni muntu ki? Yavukiye he? Yavutse ate? Ese byagenze bite kugira ngo abigitangaza? Byagenze bite kugira ngo ashyirwe mu barimu ba Kiliziya? Reka turebere hamwe amateka ya Mutagatifu Teresa w'Umwana Yezu. Amazina ye yiswe n'ababyeyi ni Maria Francisca Teresa Martini. Nk'uwihayimana Teresa azwi ku mazina nka Mutagatifu Teresa w'Lisieux, Mama Teresa w'Umwana Yezu n'uruhanga rutagatifu. Mutagatifu Teresa w'Umwana Yezu cyangwa se Teresa Muto, Sœur Thérèse de l'Enfant Jésus et de la Sainte Face, Sainte Thérèse de Lisieux, Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, Petite Thérèse nk'uko babivuga mu rurimi rw'Igifaransa. Yavukiye ahitwa Alesson mu gihugu cy'Ubufaransa tariki ya 2 Mutarama mu mwaka w'1873. Yitaba Imana tariki ya 30 Nzeri 1897 Élysée. Asiga avuze ko ijuru rye rizaba gukora ibyiza muri iyi si. Ababyeyi be ni Ludovico na Azelia. Bari abantu bubaha Imana bagakunda imigenzo myiza inyuranye yo kwitagatifuza, nko kubahiriza gusiba no gusenga bubahirije umwaka wa liturujia. Maria Francisca Teresa Martin yavukanaga n'abana 9. 4 mu bavandimwe be babaye ababikira. Abo ni Maria, Pauline, Leonia ndetse na Celine. Teresa yabatijwe tariki ya 4 Mutarama mu mwaka w'1873. Mukuru we Maria wari ufite imyaka 13 y'amavuko gusa. Teresa yakundaga ubuzima bw'abihaye Imana, agahora ashakisha uko yashimisha Yezu, ari nako ahangayikishijwe no kumenya niba Yezu amwishimira. Teresa yakomerekejwe no kubura nyina Zeria witabye Imana tariki 28 Nzeri mu mwaka w'1877. Nuko ahitamo mukuru we Pauline wari mu kigero cy'imyaka 16 ngo amubere umubyeyi mu mwanya wa Zeria wari witabye Imana. Zeria yari mama we nk'uko nabibabwiye. Teresa yabaye imfubyi kuri nyina afite imyaka 4 n'igice, arerwa na bakuru be Maria na Pauline. Aba bose bitagatifurije mu muryango w'Abakarumeli Élysée. Teresa yiyumvisemo umuhamagaro wo kwiha Imana akiri muto, nuko ajya i Roma gusaba Papa Leo wa 13 kwemererwa kwinjira mu muryango w'Abakarumeli atarageza imyaka yari yemewe n'amategeko ya Kiliziya. Yarabyemerewe nuko yinjira mu muryango w'abihaye Imana afite imyaka 15
isabukuru y'amavuko gusa, ahitagatifuriza mu gihe cy'imyaka 9, hanyuma asanga uwo yiyeguriye mu ijuru. Tereza yadukanye uburyo bushya bwo kwitagatifuza, akayira k'ubusamo, aribyo bita mu gifaransa la théologie de la petite voie de l'enfant spirituel. We yaravugaga ko atari ngombwa gushakira ubutagatifu mu bintu bihambaye gusa, ahubwo mu bikorwa bya buri munsi bimwe bito cyane, ukabisohoza kubw'urukundo rw'Imana. Tereza w'umwana Yezu yari afite inshingano ebyiri: kuba umutagatifu no gusabira abasaseridoti. Mu kuzirikana ijambo ry'Imana no gusenga cyane, yahishuriwe uburyo bworoshye bwo kugera ku mugambi we: kwiyoroshya, kwicisha bugufi, kugira ngo Imana ubwayo imuzamure umusozi utoroshye w'ubutungane. Ubwo buryo bwe nibwo buzwi ku izina ry'inzira ngufi cyangwa se akayira k'ubusamo. Tereza w'umwana Yezu ni umwarimu w'ubwiyoroshye no kurangamira Imana muri byose ntacyo usuzuguye. Uwo mugenzo mwiza ukwiye kuranga abakristu, ukabimikamo umuco w'ubwubahane. Mutagatifu Tereza w'umwana Yezu yanditse inyandiko nyinshi akiri muzima, kandi ku myaka ye mitoya cyane. Mutagatifu Tereza w'umwana Yezu yasize inyandiko nyinshi zinyuranye: ibisigo, amabaruwa, ikinamico, inyandiko ku buzima bwe, izivuga ku rukundo nyampuhwe rw'Imana n'uburyo bwo kwitagatifuza mu by'abandi bafata nk'ibyoroheje. Imwe mu nyandiko tumukesha ni yitwa Histoire d'une âme. Ni igitabo cy'amapaji 457 kigizwe n'inyandiko zirangwa n'inyuguti A, B na C, zanditswe na Tereza ubwe. Cyasohotse nyuma y'umwaka Tereza w'umwana Yezu yitabye Imana. Inyandiko A yayanditse abisabwe na mama Agnes mu mwaka w'1895, ayimushyikiriza kwa 20 Mutarama mu mwaka w'1896. Ni inkuru y'ubuzima bwe akiri muto. Inyandiko B ni impurirane y'amabaruwa Tereza yandikiye mu bihe bitandukanye umubyeyi we w'abatisimu, ari we mukuru we Mariya. Amabaruwa Tereza yandikiye Yezu asobanura uko abayeho n'ingabire yakiriye mu kwezi kwa 9 mu mwaka w'1896, ndetse nuko yavumbuye ko umuhamagaro we ari urukundo. Iyi nyandiko ni nk'amahame agizwe n'amategeko y'akayira k'ubusamo. Inyandiko C ni inyandiko ikomeza amateka y'ubuzima bwa Tereza w'umwana Yezu, yayanditse kugeza nanijwe n'indwara yamuhitanye. Mbere yo gusanga uwo yiyeguriye, Tereza yahaye Pauline inshingano yo gukosora inyandiko ze, nuko uwo murimo awusoje kwa 30 Nzeri 1898 haboneka igitabo tuzi nka Histoire d'une âme. Iki gitabo cyarakunzwe cyane, gihindurwa mu ndimi nyinshi kandi gisubirwamo kenshi, kiba ingirakamaro mu kwitagatifuza nk'uko byatanzwemo ubuhamya n'abasomyi batandukanye, barimo n'abapadiri nka Padiri Marie Joseph Lagrange washinze ikigo cya Bibiliya cy'i Yerusalemu. Gusoma iki gitabo byeze imbuto nyinshi, byatumye benshi biyegurira Imana, haba mu bakarumeri ndetse no mu yindi miryango. Tereza yanditse kandi isengesho ryo kwiyegurira urukundo nyampuhwe, acte offrande à l'amour miséricordieux. Mu buzima bwe yanditse amabaruwa asaga 250, imivugo 62, ikinamico zigeze ku 8 n'amasengesho 21. Tereza w'umwana Yezu mu butagatifu. Nyuma yo kwitaba Imana kwe, Tereza w'umwana Yezu yaje gushyirwa mu batagatifu ba Kiliziya. Mutagatifu Tereza w'umwana Yezu yamenyekanye vuba kandi henshi. Imana imukoresha ibitangaza byinshi bituma abakristo bamwiyambaza, na mbere yuko yandikwa mu gitabo cy'abatagatifu. Abakarumeri b'i Lisieux bakiriye amabaruwa menshi cyane ahamya ibyo Imana yakoreye abantu binyuze kuri Mutagatifu Tereza w'umwana Yezu. Mu kinyejana cya 20, inzira y'ubwitagatifu ye nayo yakoze ku mitima ya benshi. Abihaye Imana bo mu miryango itandukanye, abanyapolitiki, abanditsi ndetse n'abandi bahanga b'abafilozofe benshi, nawe yabakoze ku mutima. Urugendo rwe rwo kwandikwa mu gitabo cy'abatagatifu rwatangiriye muri diocese avukamo tariki ya 3 Kanama mu mwaka w'1910. Kwandika umuntu mu gitabo cy'abatagatifu icyo gihe byagombaga gukorwa ari uko uwo bisabirwa amazi nibura imyaka 50 yitabye Imana. Kuri Tereza w'umwana Yezu siko byagenze, kuko Papa Benedicto wa 15 yemeje ko iryo hame ritakurikizwa kuri Tereza. Tereza w'umwana Yezu yashyizwe mu rwego rw'abahire tariki ya 29 Mata mu mwaka w'1923, yandikwa mu gitabo cy'abatagatifu tariki ya 17 Gicurasi mu mwaka w'1925 na Papa Pio wa 11 watangaje ko ari icyitegererezo mu butumwa bwe, nk'inyenyeri imumurikira mu buyobozi bwe. Uyu ni Papa Pio wa 15 wabivugaga, Étoile de son pontificat.
tariki 29 Nzeri umwaka w'1997 yagizwe umwe mu bahanga cyangwa se abarimu ba Kiliziya. Yanditswe mu bahanga ba Kiliziya Dr. de l'Eglise na Papa Yohani Paulo wa kabiri. Mutagatifu Tereza w'umwana Yezu ni umwe mu batagatifu bakundwa cyane ku isi. Abapapa benshi bakunze kumwisunga, bamuvuza imyato. Papa Pio wa 10 ati Tereza w'Iliziye ni imena mu batagatifu bo mu bihe byacu. Papa Pio wa 12 ati imbaraga za Mutagatifu Tereza nuko yashoboye kwinjirira mu mutima w'ivanjiri ubwo yashakaga kuvuga urukundo. Tereza yabaye inshuti yihariye ya Papa Yohani wa 23 kugeza nubwo amutabaza ngo aze kumufasha muri konsili ya Vatikani ya kabiri. Papa Paulo wa gatandatu ati Mutagatifu Tereza ni umwarimu w'isengesho akaba n'icyizere ku bashakisha Imana n'ubutungane. Papa Yohani Paulo wa kabiri ati Tereza koko ni umwarimu ukwiye muri ibi bihe byacu, ibihe binyoteye ijambo rizima kandi ryangombwa, ibihe by'ubuhamya bw'ubutwari kandi byizewe. Papa Paulo wa gatandatu yakundaga cyane Mutagatifu Tereza w'umwana Yezu kuko yabatijwe umunsi Tereza yitabaho Imana. Ati navukiye muri Kiliziya umunsi Mutagatifu avuka mu ijuru. Ku isi hari Kiliziya zisaga 1700 zamweguriwe. Hari kandi ibigo byinshi ndetse na za shapeli nyinshi byafashe izina rye. Uwahawe ibisingizo bya bene ako kageni ni umutagatifu wabayeho imyaka 24 kuri iyi si. 9 muri yo yayirangije ari umubikira w'umuryango w'abakarumeri b'Iliziye. Asangiye n'aba batagatifu ndetse n'abahire kwamamaza impuhwe z'Imana. Abo ni Mutagatifu Faustina Kowalska, Mutagatifu Michel, Siperansiya wa Yezu, Yohani Yosefu Latast, Yohani Paulo wa kabiri na Ludovico Orione. Ngaya amateka magufi ya Mutagatifu Tereza w'umwana Yezu, umwe mu bahanga ba Kiliziya. Na amateka twateguye twifashishije ikinyamakuru Umukiro News. Reka mbashimire mwese tukomeza kubana umunsi ku wundi ku Isoko TV. Mbifurije amahoro y'Imana.